Jikelele mbukeli sikwamukele ekhaya Jikelele breakfast show selishayile ihora lesithupha kanti lokho ke kusho into eyodwa ukuthi cha sesifike qathatha sokuthamdela indaba amahora amathathu onke kusukela manje kuze kube ihora lesishagalolunye igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali kanti mbukeli umsebenzi wethu ukuthi sikwazise usendlini sahlezi nethezeke ilungile kuye emsebenzini wazi ukuthi isimo sezwe sime kanjani isimo sezulu naso sime kanjani kanjalo nezemidlalo sikuphathele nje okuningi wenza isiqiniseko sokuthi uhlala kanye nathi uyanethezeka angihambi ngedwa namhlanje njengoLwesithathu umadlongo othi ubuyile back ndiyabheka yeah sikhumbulile yani even obonisayo mama nikhumulile hayi zoyithola after Lingatsho elogwijo selusazi into yokuba asifikanga sikalelekile singumthombo wolwazi Ekhaya Jikelele. Ngiyaqonda kaloku into yokubana into iba mnandi ngokuba nichubelane. Qiniseka ke into yokubana uyanqonqoza kwameza webelene naye umxelela into yokubana ifike yageleleka Ekhaya Jikelele. Ngiyaqonda kaloku babukela into yokubana kungaphekwa kulanjiwe kungaqhuma kubasiwe into ethi ke rhabulani nifince kwibhekile yethu yanamhlanje sinirhabulise kaloku kwezinkqenkqeza phambili kweli kumazwe ngamazwe naphesheya kwamalwandle masingaqonqi silibazise nokusi sithine siphala phambili mbukeli asibheke ihamba phambili kuleli hora Congress of the People isimkhombe indlela uWillie Madisha kanti lokhu kuzomenza ukuthi ke alahlekelwe isihlalo sakhe eParliament njengelungu laleli qembu. Intatheli ezimbini zejelo le-SABC ziwongwe ngembasa kumsitho isivukile Journalism Awards obuzinyaswe kule mpelaveki. Saba nodliwano ndlebe nazo kumagumbi ethu sasazo namhlanje. Isimingomumo kweyendebe yomhlaba ibanyana banyana. Ndibhodla nje kaloku ndikhula ngokundivumayo ndibhodla madoda ndibhodla ndibhavumle kudideka ingwevu nengwevukazi zibuyele ekhaya Jikelele ubuye umlisela nomthinjana wazula kwethu siphucula ingqondo siphucula inhlalakahle siphucula ingqiqo kuba kaloku we are the ones we've been waiting for masithina sijoje ke madoda singqungqe singqumshele xanse sizombelela ekhaya Jikelele Ubuyisotyalisi uqokwe njengesihlalo we-ANC esifundazweni iWestern Cape engqungqutheleni ebibanjelwe eKapa. Chalisiso ufumene ivoti ezingamakhulu amathathu neshumi elinanye 311 kwesisikhundla bequbisana noCameron Dugmore ufumene ivoti ezingamakhulu amapini amashumi asibhozo nesibini. uSharon Davids ngusekela sihlalo omtsha logama uNeville Delport enyulwe njengososiba omtsha wephondo. uIndaba Benz uza kusebenza njengesisekela likanobhala weqela logama uDerek Appels eyewonyulwa ngaphandle kokuphikiswa njengonongxowa wombutho. Lenkomfa ebekukudala ilindelwe ibikhe libaziseka amatyeli ngenxa yengxaki zangaphakathi kumasebe ombutho kwiphondo. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa wothule intetha yokuvala lenkomfa. I-ANC ithi inethemba lokuthi abantu abasha bazophuma ngothi lwabo ukuyovota okhethweni kazwelonke ngonyaka ozayo. Leli qembu beliholwa yiphi lokuqala likanobhala Jikelele weqembu ePhola eMpumalanga emkhankasweni ogqugquzela izakhamuzi kuba zibhalisele ukuvota. Luphume ngobuninzi uluntu lwasePhola luzokuzimasa lomsitho kubanjwe nemidlalo yebhola ekhatywayo neyomnyazi ukutsala ulutsha. Abanye abantu abatsha balibone olusuku njengethuba lokuzenzela ingeniso ngelixa abanye bethathe elithuba babhalisela ukuvota okokuqala ngqa. Aba bantu batsha bakholelwa ukuba ivoti yabo inegalelo eqaqambiseni ikamva labo. Nyalo ngirejistile ukuthi ngivote ngilomnyaka
unyaka lotako ngitawuvotela iphathi lengiva ngathi mina itasita kangcono la. Kubalekile ngoba ngila kuthola khona amathuba emsebenzi. Usekela Sosiba Jikelele we-ANC wokuqala unkosikazi Nomvula Mokonyane uthi ukwehla kwenani labantu abatsha bavotileyo kunyulo lwangaphambili sesona sizathu esikhuthaze ukuba kusekwe eliphulo. Semqoka ukuthi siyazi ukuthi intsha yethu eningi ayisiyona ephumayo ihambe nje iyozibhalisa for ukhetho. So esikwenzayo la ukuthi abazijabulise phezulu kokuthi bezijabulisile futhi bakwazi ukuthi baziveze kube yibona abazayo bezoregistera la online. Most of them banama smartphones, abantu abahlala ku social media and umsebenzi wenzakalayo la eMpumalanga umsebenzi osithokozise kakhulu. Umokonyane uthi kuza kusetyenziswa imidlalo nolonwabo ukutsala ulutsha ukuze luncediswe nakwinkqubo yokubhalisela ukuvota nakwamanye amaphondo. Abantu abayingxenye kahulumeni obusango kubamsana bayamgxeka uhulumeni ngokungabachazeli ngezinto ezithinta bona ngqo. Umtsha uceba ukuthathwa kwamandla kwiibhodi zomasipala ezijongene nokucandwa kwemihlaba asiwe kwiofisi yomphathiswa uzakutyunjwa. Nangona abanye abahlali beyithathile inxaxheba kwingxoxo ngalomthetho, abanye bebengenalwazi. Thina sizi-communities ezininzi ze-BCM sifumaniseka into yoba sibizwe nje apha nge-short notice khange sibe prepared and khange siyifumane le document. Amaqela awukhabayo lomthetho athi ipalamente izimele ngokwaneleyo kwaye ayinamkhethe, nto leyo eyenza ibe naso isakhono sokuwathatha amandla kwimiba yocando lwemihlaba. Kubalulekile that le process siqiniseke into yobana imanejwa ipalamente because ukuba ngabana sizayinikela to ominister ne-MECs sizabe kanti siyinikela to i-politicians ezizawuhlala ezi-ofisini zithathe izigqibo izigqibo ezibalulekileyo zingakhange zibe kanti ziyile abahlalini. Ukanti ikomiti yasepalamente ithi kukhangeleka ngathi abahlali abayiqondi inkqubo yoviwo lwabahlali. Kunzima ubasusa kwinto yokwabiwa kwemida ngoba balindele i-demarcation board ekufanele uba izogqibezela imida yabo. Usihlalo wale komiti uthi abahlali abangazizisanga izimvo zabo kwezingxoxo ngenxa yokungabi nalwazi ngalomthetho banalo ithuba lokuzifaka izimvo zabo ukuya kumhla we-29 ka-August. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMdantsane eMpuma Koloni. Sekuqalile ukuthela izithelo ezinhle ukuvuselelwa kwendawo yezivakashi eyabe ikhonzwe abaningi iHowick Falls esifundazweni KwaZulu-Natal. Umasipala waseMngeni utshale igidi zamarandi kulolu hlelo osekudale namathuba emisebenzi. iHowick Falls ephinde yaziwe ngokuthi ikwanoqaza iyimpophome engamamitha ngama-95 ubude. Le bekuyindawo edumile yezivakashi zakwamanye amazwe nezivakashi zasekhaya ezivakashele maphakathi neKwaZulu-Natal. Kodwa-ke ngaphambi kobhubhane lwe-COVID-19 abantu bendawo bakhale ngokuthi ilahlekelwe yisasasa lokhanjelwa izivakashi ngenxa yesimo sayo esibi. Ubugebengu besebuxakile futhi sekuhlala abantu abadla izidakamizwa kwizakhiwo ezinganakiwe kule ndawo. Ezinye izivakashi zithi zibona le ndawo isinoshintsho olukhulu kusukela zigcina ukuvakasha. Akungekho clean njengamanje, kwakuhlele kunabantu nje abagcwele abaphithizelayo. Na ungazizwa uphephile mawusendaweni ngisho nokhipha ifone awukwazi nokuyenza le ngoba uyasaba ukuthi umuntu angazoyithatha or whatever. Kodwa manje clean and siyabona nathi kuyazwakala nathi siyezwa nje ukuthi siphephile sakwazi ukuthatha izithombe. Osomabhizinisi abancane bathi izivakashi sezicalile ukubuya kanti nebhizinisi selithe ukusimama. Bathi nezokuphepha sekuqinile. Yabo manje ngathi yonke into ihamba kahle ke kusho ama-tourists afika ama-locally noma ama-provincial wonke umuntu nje ejabula ukufika endawo ephephile. Iziphathimandla zendawo zithi zizama ukuheha amabhizinisi ukuze kusimame umnotho wendawo. Kunamabhilidi lana angasetshenziswa kudala bekune restaurant lana bekune bush golf site kudlalwa igolf iphat so ufuna kwavuselela usiletha amabhizinisi lana ukuze abantu bakuma activities lana mabefika. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eHowick. Abahlali baselusikisiki eMpuma Koloni bamemelela ikomiti ye-ANC kweliphondo ukuba izise uzinzo noxolo kule ngingqi
Okukuza emva kokuba kutshiswe amakhaya amathandathu amalungu eqela le-ANC kwilali yasemkhalweni kuWard 1 kumasipala iNgquza Hill kule veki iphelileyo. Kutyholwa ngolokuba isizathu selidabi kungavani phakathi kwabaxhasi be-ANC nabaxhasi bakaceba ozimeleyo, kungokunje ngabantu abane abajongene nezityholo zokutshisa nokudala utushe. Iintsapho ezininzi zishiyeke zingenamakhaya sithetha nje. Ingxaki esukele kuyo yonke lento yoba sibize i-BGM ANC. Kule BGM ANC we expect amalungu ayi-160 ANC, but bona beza emithingini bengengomalungu ANC. Loqulukubhode ungabikho kwemvisiswano ushiye amakhaya amaninzi edandathekile emphefumlweni. Yilento ke sibonayo nalapha ekhaya kutshisiwe. Lento bapha ekhaya dililungu le-ANC, abantu balapha ekhaya bamalungu e-ANC bonke. Imeko imbi kakhulu kuba kaloku umama notata sebasweleka sobashiya thina. So ke ngoku ikhaya lethu njengoba litshile kuzofuneka siqale phantsi. Amaxhoba akholelwa ukuba ukutshiswa kwemizi yawo ngeyikhuselekile ukuba ngaba abagcini bomthetho bebekhawulize bafika kwiindawo zexhwayelo. Uba urhulumente wethu amapolisa besebenze ngendlela epheleleyo ngeba kudanga kube nje, ngoba siqale sawa-alerta amapolisa ngale mini kuzovandalizwa ngomvulo afika late. Uzibhekilise kude kwingxobo kaxaka eqhubayo kule lali. Xa ungangenelela iphondo lize lizosabela ezikhalo zabantu boyithu, mhlambi yeyona nto ingasisombululo eyo. Abo batyholwa ngokuba baxhasa uceba ngomthuzimele bathi bangamalungu asekuhlaleni yaye bangamalungu e-ANC. Ude kube nje ngoku utshe imizi yabantu ngenxa basazenyulelo wethu uceba, abafuni ke ngoku into yoba thina masihlangane nabo, bayasibaleka. Umbutho we-ANC usigxekile isenzo sokutshiswa kwemizi nodushe olujolisiwe kumalungu e-ANC kwakulo mmandla ndenkululeko nyembezi weendaba ze-SABC elusikisiki. Uphathulwa izolo umbukiso wombutho wezempi zasolwandle kuleli eNelson Mandela Bay e-Eastern Cape. Bekukho uchulumanco nolonwabo kuluntu lelokishi iNew Brighton njengoko amalungu omkhosi waselwandle egacele iyuniform yabo ebesonwabisa uluntu ngomculo wabo nomdaniso wabo owahlukileyo. Eli ke lisiko elidala lomkhosi waselwandle oluvumela umkhosi ungene isixeko uphethe izikhali. Ubukhulu becala lo msitho udla ngokubanjelwa kwisixeko sedolophu, kodwa kweli tyeli bawuse elokishini. It was quite a sight to behold. The community came out in their droves, and it was a great opportunity to showcase the Navy as well as the area of New Brighton, and showing the youngsters that there are other opportunities out there. We know our city is crime-ridden. Ilokishi iNew Brighton likhaya lesiza yesikhumbuzo sembali yokuzika kwenqanawe iMendi. Indawo yokukhumbula abayi-646 abazika nenqanawe ngo-1917. Umkhosi waselwandle ukwathathe eli thuba ukukhumbula amaqhawe awo angaphambili. So going back to that memorial site and laying this wreath was a manner in which, as a South African Navy, that was a way in which, as a South African Navy, we show that we remember these heroes and heroines, that they did not die in vain. Their spirits should actually be the ones that is actually guiding us as we execute our mission of protecting the Republic of South Africa. Belandela umxholo wabo othi taking the Navy to the people. Umkhosi waselwandle womzantsi Afrika unezicwangciso zokuba neendibano ezixhobisa abantwana nolutsha ngezifundo abanokuzilandela kwicandelo zelwandle kuquka namathuba emisebenzi ekhoyo. Umcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha. Iintsapho ezaphulukana nemiphefumlo yentsapho zayo kwi-Craddock 4 ziceba ukuba nodliwano-ndlebe norhulumente ngamanyathelo acothayo ekutshutshiseni abo babandakanyekayo ekubulaleni uMatthew Goniwe, uFourth Khalata, uSicelo Mhlawuli noSparrow Mkhonto ngonyaka ka-1985.
Ukubulawa kwalamatshantliziyo ngonyaka ka-1985 kwavuselela umsindo kumzontsundu kweli. Lamaqala omzabalazo axhwilwa ngamapolisa engcinezelo ngobusuku be-27 kaJuni ngo-1985 ngethuba besuka eBhayi besiya ngaseKaladokhwe. Isithuthi ababehamba ngaso safunyanwa sitshisiwe njengoko babulawa ngokungenalusini. Sijanile sibuhlungu kakhulu kuba lo mcimbi ubaluleke kakhulu ukuthi kwaye siyanqwenela ukwazi kanye ukuthi isimo sawo sithini ngoku. Umbutho wethu besikhathalele besiuthanda usiyekele kuyo yonke lento. Iminyaka ihambile. Siyagula siphethe ziswekile high blood stress. Ngento befanele kudala ilungisiwe. Igunyabandlu lotshutshiso kuzwelonke lithi liceba ukudibana nalamasapho ngenzame zokufumana isisombululo kweli tyala. Into ebinzima ke apha kuba eli tyala lidala lenzeka kudala futhi uphando lakhona belunzima kakhulu. Kodwa ke sifuna uqinisekisa into yoba sizimisele ukuba amatyala lana engakumba nxulumene nokubulawa kwamatshantliziyo omzabalazo ade agqitywe. Emva kweminyaka engama-38 lamasapho afuna ubulungisa. Kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseKaladokhwe. Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele Ekhaya Jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho iDTT. Umama wosana selula waseThekwani South eMpumalanga unenkxalabo yokuba ngahle aphulukane nemveku yakhe kuba isibedlele siyalimazisa ukuyikhulula. Ubuhle Nyoni ubeleke usana oluphilile qethe ebutsheni bale veki kwisibedlele iRob Ferreira. Ebethenjisiwe ke ukuba luza kukhululwa ngoLwesithathu, kodwa uthe xa yokulanda wabuya nelize. Abongikazi bamxelele ukuba usana lwakhe lunolosuleleko. Sinye isicelo sikaBuhle Nyoni ucela ukukhululelwa usana lwakhe. Uthi sukela ekubeni luzelwe ngoLwesibini, abongikazi besibedlele iRob Ferreira bamtyibela ngamagama bemhlaza. Usapho lukholelwa ukuba iphile qete imveku yalo. Basahleli emlindweni ukuva ngenkqubela nangokubala ugcinelwe ntoni kanye. Bengifuna kwathi ukuthi inkinga yemfana nami kaniyini lebasolo bangichazeli ngayo ngoba ena bangitshela ukuthi unenkinga yesandla, ngibangitshela ukuthi akakhali kahle, mara uma sebamcheka phakathi indzaba yesandla abangitsheli, ivoice ena iyaphuma. Usapho luthi zange lwayinikwa tu ingxelo malunga nosana. Kena banginike mntanami nyalo nangiphuma la ngiphume nemntwana nabe uyagula ngifuna ogulela mine. Sebelezempilo lithi lisaphanda ngalompa. This warrants for a investigation so that we can get to the bottom of the matter and get the true facts, because we cannot just take action based on what another person is saying. So there are processes that must be followed. Usapho loyame ethembeni lokuba iza kude iphoswe kwelokulibala lenyewe. Uhulumeni wase-Eastern Cape unikele ngesamba esingu-14 million wamarandi ukuxhasa umkhosi wezobuciko obubanjelwe eMakhanda. Inhloso ke ukuthuthukisa amaciko emva kokuhlasela kwe-COVID-19. Idolobhu laseMakhanda kulindeleke lixakeke kule veki imiboniso yobugcisa nenkcubeko, njengoko kulindeleke imiboniso engapha kwama2,400 kulo myadala. But fundamentally what we're really hoping that people do is have fun. They have an experience that changes them. They meet artists, they meet each other, they meet the city of Makhanda. Abadlali beqonga nabathungi bempahla babonakalise isakhono sabo kulomsitho. Ukuba ngumuntu osuke ezilalini ebona nokuba siyafunda kuba ufunda ukudibanisa i-fabrics, different fabrics, ukudibanisa in a modern way. We are learning. We did a small dance of our many dances that esinayo phana kula production as a whole, so we just decided nasinthathe kukofifi, make it interesting. Uyabona wonke umuntu is willing ubana sibonise inkcubeko yethu nobugcisa bethu kuyo yonke lo mnyadala ulapha eMakhanda. So we welcome everyone. Lo myadala uza kuqukunjelwa ngomhla wethu kaJulayi. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseMakhanda.
Abahlali baseBloemfontein kwiphondo laseFreystata baphila phantsi koloyiko kulandela iingxelo zolwaphulo-mthetho oluthe gqolo kwibala laseSouth Park nekulahlwa kulo inkunkuma. Kutshanje kudutyulwe kwaphangwa abantu ababini ngethuba beyokulahla inkunkuma kweli bala. Kungoku nje kuqhutywe iphulo lokuqoqa kule ngingqi. Kubanjwe abemi bangaphandle abali-16 nabakweli lizwe ngokungekho mthethweni. Le ndawo ibekelwe bucala ukuze uluntu lwale ngingqi lukwazi ukulahla inkunkuma engathuthwanga kuyo ijike yayindawo yolwaphulo-mthetho. Kungoku nje abahlali baphela beyilahlela ngaphandle inkunkuma nanjengoko beziva bengakhuselekanga kuyo. Bacela basemagunyeni ukuba bangenelele kule meko. I feel like our government is not doing a great job because as you can see, people are dumping outside because it's full inside. So no one is working currently. Even during the week, there's no one who's supposed to work here that's working. So I don't feel safe because there's no safety. At least if they can make a boom gate from the three-way stop so that, okay, you can choose between you are going to a dumping site or a graveyard. Yes, if they include boom gates, the security, this place will be safe here. Kutshanje kuhlaselwe amadoda amabini kwaSiyome adutyulwa amatyela liqela ngamadoda amane. Kungoku nje lamaxhoba sachacha kuhle esibhedlele. Indlela yakwindawo ekulahlwa kuyo inkunkuma igqithana kumadlaka aseSouth Park. Kule nyanga igqithileyo amapolisa aqoqele ngingqi athimba imipu engekho mthethweni liqela. Umasipala waseMangaung uthi basebenza nzima ukongeza inani lamagosa onyanzeliso omthetho qinisekisa ukuba iyathotyelwa imithetho kamasipala. We are equally aware that this raises a concern among citizens of Mangaung because they are scared of getting inside. That is why you see some of the waste outside. We're attending to this matter. One of the measures that we have taken, it is to make sure that there's an intervention by the National Department of Environment, Forestry and Fisheries to make sure that there's an expert a service provider who deals with landfill sites because it's a specialized area. But over and above that, we're dealing with vacancy rate because if you can look at our law enforcement numbers, very low, visibility is not up to our expectations. Abahlali banenxalabo yokuba izikhalazo zabo ngahle zingathathelwa ngqalelo. Enkosi ngokuhlala nathi nithe nqanqa kumbaza amehlo nibukele thina kaloku apha ekhaya jikelele. Ngoku ke singena kwezemidlalo. Kwintenetya wenze imbali phezolo Alexandra Boblik ngethuba ebhulela amasaka uAndrew Rublev ngamanqaku kwisithandathu ku-3. Ukuphumelela ke itumente iHale Open. Kusenjalo uCarlos Alcaraz waseSpain uzibonakalisile kwiWimbledon ngethuba ebetha uAlex de Minaur ngo-6 ku-4. Ephumelela ke intshinga yetumente iQueen's Club ebuyela kwindawo yokuqala kwihlabathi. Abathandi bebhola lomnqakiswano nezakhamuzi zaseKimberley bakuthakasela ukulethwa kwendebe yomhlaba yeNetball eNorthern Cape. Le ndebe ke yamukelwe ngesasasa phela eKimberley kanti nabalandeli bebeyimisele ukuthatha izithombe neqembu iProteas. Yamukelwe ngezishushu indebe yehlabathi eKimberley khange bakwazi ukuzibamba imincili abalandeli. We're very excited and we're very happy that it's here and we personally feel that SA is going to win the cup. Abasakhasa kulomdlalo bathi bafumana inkuthazo ethi ngenye imini baza kudlalela iqela lesizwe. I feel so excited and I feel so overwhelmed because it is the first time seeing the Netball trophy coming to Kimberley. Kulindeleke le ndebe ityelele zontlanu izithili zomntla koloni phambi konkutingela eMpuma Koloni. There are netball players here that needs to be inspired, that needs to see that they are also considered as netball players. They don't just affiliate for nothing. They are part of the trophy tour and they are part of celebrating the World Cup that is coming for the first time in 60 years in South Africa. Abathandi nabalandeli balinqwenelele impumelelo iqela kwindebe yehlabathi. Icheetahs zintshatsheli zeCurrie Cup ku-2023 zibhukuzela uthulini iPumas ngo-25 ku-17 kwimibala yaseFreystata eBloemfontein kule mpelaveki igqithileyo.
Akwehlanga kahle kuBrad Binder waseningizimu Afrika ngemva kokuhlawuliswa emlenzeni wokugcina ngenxa yokweqa umkhawulo womzilo kusubathwa kuwona wabeke sehlulwa kanjalo ke kuDutch MotoGP eNetherlands izolo ntambama. uBinder uqede isithathu kodwa wehliselwa endaweni yesine kulomjaho ngemva kokuthi uFrancesco Bagnaia noMarco Bezzecchi ophuma isibili. uBinder ke uphinde wajeziswa ngecala elifanayo emidlalweni wokuhlunga ngomgqibelo. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis ubize iqela labadlali abangama-23 lokugqibela kwindebe yehlabathi yabasetyhini yeFIFA 2023 ezakuqhutyelwa eAustralia naseNew Zealand ukususela ngomhla wama-20 kwinyanga ezayo. Nantsi Ngxelo. A little bit of both, experience and youth as well. Because experience won't help us if it doesn't add value anymore. So we look at who can add value to the team, the way we play, look at the numbers we have in different positions, players that are available when we change, etc. So we look for players for every eventuality, some multifunctional players as well. Sisekuze zebanyana umqeqeshi wayo uDesiree Ellis umemezele ithimba labadlali abangama-23 elizomela izwe emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA ezobanjelwa ke eAustralia kanye naseNew Zealand ngenyanga ezayo. Sekuphela amasonto amabili leli thimba labadlali lisenkanjini liphothula amalungiselelo alendumezulu yendebe yomhlaba. Ukubheka ke kabanzi imbukeli ngalolu daba semukela umhlonishwa SABC oyintatheli yezemidlalo esimkantshubomvu esiteshini Ukhozi FM esingaphansi komsakazelo womphakathi SABC. Bovungane siphinde sikwamukele namhlanje ekseni ekhaya Jikelele. Asibonge nkosazana sibingelele kuwena nababukeli bakho. Hlase engabe kulabadlali abamenyezelwe uEllis bakhona yini mhlambe ababengalindelekile ukuthi bazoba ingxenye yeqembu kwendebe yomhlaba? Mhlawumbe asiqale sibheke nje ukuthi iqembu lona limi kanjani ukuthi ucoach uma ebiza labadlali ngiyacabanga ukuthi akekho umdlali othusayo okhona kuleli qembu ngoba imidlalo njenge World Cup imidlalo ufuna ukuthi uhambe neqembu lakho esingathi lu-A grade. Ngiyacabanga ke ukuthi naye ucoach kanye nesafa babonile ukuthi ibaphi abadlali ababadingayo nanokuthi ke imapha amaqembu abazobhekana nawo ikakhulukazi iyona lemidlalo ezoba lapha eAustralia naseNew Zealand. Uzokhumbula ukuthi leli qembu laki andlalanga yonke into efanayo kodwa ke ngiyacabanga wathi cha laba u23 ngizophuma nabo ibona abadlali engifuna ukuthi bakwazi ukuthi mhlambe benze izwe libe proud ngabo mhlambe badlale so uphendule umbuzo wakho ngicabanga ukuthi ukhona umdlali esingathi uyathusa ukuthi ukhona kulona iqembu lesizwe. Uma ngabe siqhathanisa ke neqembu lebanyana ke kwendebe yomhlaba le eyayise France engabe iqembu lamanje lizokwazi yini ukubuya nomphumela ongcono? Kungenzeka libuye nawo umphumela ongcono futhi silindele ukuthi libuye nawo umphumela ongcono uma ubheka ukuthi ingombetha base-Afrika likwazile ukuthi lishaya amazwe ayikhonda e-Afrika kumqhudelwano we-Women's Cup Nations okusho ukuthi ke njengoba manje ababhekana namazwe ande la ukuthi babhekane na ukuthi bayoqala nayo iSweden baphinde babhekane neqembu elifana noItaly noArgentina. Ngiyacabanga ukuthi amazwe lawo angelula ukuthi udlale nawo kodwa ke iqembu alikhethile uDesiree Ellis libonakala libalance mhlambe masingasho njalo emzini futhi kuyabonakala ukuthi uzimisele ngokuthi abuye nempumelelo emihle for iNingizimu Afrika. Bovungane umengameli wenhlangano eyengamele ibhola kuleli isafu uDanny Jordan uthi sekuthathwe isinqumo sokuthi ke abadlali bebanyana baholelwe imali elinganayo neyoza kwabo kubafana bafana. Ingabe ke lokho kuzobagqugquzela yini ngokwanele abadlali ukuthi bayimisele kulomqhudelwano? Kumele ngabe kade kwenzeka lokho siswami ngiyacabanga ukuthi nabo abadlali bazoya lapha yabazi ukuthi egcineni kosuku imhlomulo yabo mihle kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi yenye inkinga le besike sibhekane nayo kule minyaka edlulile iqembu lesizwe labesilisa uthola ukuthi sekunenkinga yokuthi imali asahambi kahle ivumelwano kodwa ke njengamanje nginethemba lokuthi imhlomulo ekhona ikakhulukazi le bekweyiFIFA
izokwazi ukuthi bagqugquzele abadlali nayo isafa sizwile ikhuluma ukuthi ke kuningi ezokwenzela iqembu ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzobagqugquzela kakhulu abadlali baliqembu lesizwe. Uma nje ngabe ke sesiphetha uma ngabe sibuka abadlali esibathuma kweNdebe yomhlaba kanye nje namaqembu elizobhekana nawe engabe la kuleli ngokubona kwakho lizohamba lifinyelele kusiphi isigaba kulomqhudelwano? Ngiyalibona ngingena lapha kuma semi-finals mawubuka ukuthi liyiqembu njengoba ngisho abanye babadlali babo akubona abadlali abadlala eNingizimu Afrika abadlali abanayo iexperience bayazi ukuthi kwenzekani kakhulukazi ezingeni lomhlaba uma ubheka futhi ukuthi bazimisele ngokuthi egcineni kosuku nabo bayifake emlandweni webhola emhlabeni jikelele. uGroup G ngiyacabanga ukuthi akulona iqoqo esingathi iqoqo nje elula ngoba mawubuka ukuthi khona iSweden khona iArgentina khona iItaly bese kuba khona thina seNingizimu Afrika akubona nje akubona amazwe lawo ucabanga ukuthi angaba lula ngaleyo ndlela. So ngiyacabanga ukuthi uhambo lwabo mhlambe singababeka lapha kuma quarter finals semi-finals kodwa ke umbono wami loyo angazi ukuthi omunye umuntu uzobona kanjani kodwa nje ukubuka iqembu elikhona nangendlela edlala ngayo ngiyacabanga ukuthi bazokwazi ukuthi bahambe ibanga elide kuyona indebe yomhlaba. Hayi kuhlala kuyintokozo ke Mhlonishwa kuba nawe lapha ekhaya ekseni. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sikufiseleke nosuku oluhle. Siyabonga ma. Mbukeli lo ke bekuMhlonishwa Sibisi ongumethuli wezemidlalo estation esingaphansi kweSABC Ukhozi FM. Kanti ke besibheka naye nje kabanzi iqembu lebanyana banyana elizomela iNingizimu Afrika phela kweNdebe yomhlaba le ese-Australia nase-New Zealand. Simfisela kumhlophe kodwa ke uElice nezakhe kulomqhudelwano. Njengamanje ke mbukela sisije qhu ngaseyitolo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikamkele mbukeli Ekhaya Jikelele breakfast show sahlezi nami intokazi yasemantshalini kanjalo nokholosa uMadlungothi. Iningi lalabo ke abagaqele isikhundla sokwengamela izwe iZimbabwe sabanikele enkantolo beyoma ngalela yena uhulumeni waseZimbabwe kanye nokhomishana engamele ukhetho kuleli yazwe. The ruling ZANU-PF party kicked off its official race in the eastern province of Manicaland. And like in previous years, the launch took place in rural Zimbabwe. Of significance also was that they chose to have it. 375,000 kanti kubizwa cishe imali engu-20,000 ukungenela umbango wokuba yilungu leParlamente. Abantu abayishumi nomuva bagaqele isikhundla sokwengamela iZimbabwe okufaka phakathi umengameli uEmerson Mnangagwa kanye nembangi yakhe enkulu uNelson Chamisa bakwazileke ukufaka amaphepha abo ukubhalisela lolu khetho ngempela sonto. Kanti ke ukuva banzi ngalomba uchaphazela unyulo lwaseZimbabwe sinxibelelana nengcali kubudlelwane bamazwe ngamazwe uGqirha Vusumuzi Sibanda. Gqirha Sibanda masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabonga ngibingelele nabalaleli ekseni. Enkosi siyeva into yokubana zizijwili zizikhalo kwelaseZimbabwe ingaba kukhale nyonini balilela ntoni abantu ngolunyulo? Kusho ukuthi kunabantu cishe abalishumi nanye abahlulekileyo ukuthi babhalisele ukuthi bakhethwe ngoba befuna ukuba nabo ngomangameli kuleli yazwe. Isizathu ke kuyikuthi iningi labo kalanelisi ukuthola US 20,000 dollars okufanele ukuthi umuntu ofuna ukuba ngumongameli awukhokhe ukuze naye abe nelungelo lokuthi akhethwe. Ungathi mhlawumbe ukugcwala kwabo nokubana bagqala emsaneni nezizikhalazo kufanelekile kusini na? Yebo, ukukhalaza kwabo kusemthethweni kakhulu ngoba isizalwane saliphi naliphi ilizwe sivumelekile ukuthi sikhethwe njalo naso sibe ngumongameli uma sithanda. Ikakhulukazi ngoba makwenziwe umuntu makudinga ukuthi naye abe nelungelo lokuthi avote akhethwe kuba khona inani labantu elidingwayo ukuthi limqoke ukuthi hayi lo muntu siyamfuna. Kanti ke leli indaba yemali le iyinkinga enkulu kakhulu ngoba isihamba ihlukumeze amalungelo abo ukuthi bakhethwe
ngoba omunye nomunye umuntu oyisizalwane saliphi naliphi izwe unelungelo lokukhetha. Kodwa lokhu kusobala ukuthi kusho ukuthi umuntu nje ngeke akhethe uma ingenayo imali. Lokhu sokuba libandlululo olungavumelekile kuyisekela mthetho saleli yazwe kanye namazwe wonke nje jikelele. Usathetha gqirha kananjalo ngamalungelo. Siye sifumanisa into yokubana ilizwe laseZimbabwe liba nengxibakaxaka ingakumbi xa kuziwa kwizinto zonyulo. Uyofika kuzizikhalazo ngapha nangapha ubona into yokubana kukho nobuqhophololo buthile phakathi kwabagqatswa. Ingaba yintoni eyenza lonto? Into yenza ukuthi kube yile ndlela lapha ezweni laseZimbabwe ukuthi ukhetho selokhu nje kwasuka ngo-1980 lapho okwaba khona nokuzibusa kwabantu abamnyama ezweni laseZimbabwe. Kubukeka sengathi ukhetho kuleli yazwe selokhu kwabuswa iZANU-PF kanti njalo ekukhethweni kwayo kubonakala sengathi selokhu ihamba ikhethwa ngendlela engaqondile. Sibonile ukusukisela ngonyaka u2000 kufe abantu abaningi kakhulu singasabali ko80s lapho okwabulawa khona abantu igugura wundi kakhulukazi abasuka ecaleni lasemathebeleland abasesindebeleni. Kusho ukuthi ngo2000 makuba khona iqembu eliphikisayo ele-MDC kahle ake ngithi ngo1990 kwaba khona iqembu eliphikisayo eleZum okwagcina nomkhokheli walo nomunye owahamba phambili uPatrick Kombayi edutshulwa ngoba ebonakala engathi unamathuba amade ukuthi akhethwe. Sikubonile njalo lokhu kusenzakala ku2000 kusukela ngo2000. Sabona futhi ngo2018 lapho sokuthethe umongameli uMnangagwa kuye kwabulawa abantu abawusikisi abayithupha kahle ngoba nakho phela bekubukeka sengathi uchamisa uye wanqoba kanti nokhetho aluzange umphumela walo ubiwe ngesikhathi abantu ababesibhekele ukuhambisana nalokho kade kusenziwa kumalunga aweParliament. Ingaba mhlambe singawabona amazwe aphansi kweSADC engeneleka ngakumbi ilizwe loMzantsi Afrika? Cha asikubhekelanga lokho kakhulu ngoba amazwe eSADC sesiyabona ukuthi amaqembu aphikisayo akuleli yazwe elaseZimbabwe asethe azama ukukhulumisana nayo iSADC kanye neAU. Sathola sabona ukuthi into eyenzakala ukuthi lamazwe lawa umbutho weSADC neAU bavele nje basethe bamele labude bathi hayi abakwazi ukungenela ezindabeni zaseZimbabwe. Siyazi ngo2018 izwe laseSouth Africa liye lathumela nabantu ukuthi kube khona ukuphenyisisa kahle ukuthi kwenzakaleni ekubulaweni kwabantu. Kodwa leyo report ayikazi itholakale kahle nokuthi isize ukuthi uhulumeni weZimbabwe achaze ukuthi kungenxa yani amasosha ahamba ayadubula abantu. Ngakho uma sibheka ukuthi kungaba khona usizo kumbe ukungenelela okungasiza abantu beZimbabwe ayicha asikuboni kusenzeka lokho. Singatsho sithi olunyulo luza kanye xa singabona into yokubana ilizwe laseZimbabwe linogrogriso kwezoqoqosho. Bayatsho bathi kaloku inflation ihigh ngolona hlobo. Ungathi mhlawumbe oku kuzoba nefuthe liphi kwezonyulo? Into sibonayo kahle lapha kwelaseZimbabwe masibheke kanje zona lezo zomnotho njengoba nje sizile ukuthi inflation immediate siyazi ke nokuthi lokhu kusazoqhubeka kuphinde kube khona lezi zinto esicela sizibona uhulumeni abuye njalo ngoba uvumele ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso ukuthi akusetshenziswe imali yalapha yaseZimbabwe kanti njalo ithi mayitshintshwa ezimakethe itshintshwe ngendlela efakwe izimakethe hayi ukuthi ebekwe nguhulumeni. Sibona ke enye into ebengathi angikhohle ukuthi ngiyisho yile eyokuthi siyazi ukuthi iZimbabwe isisebenzisa imali yayo ekuthengeni nasekwenzeni izinto. Kodwa ngoba ngalesikhathi nje izinto zonke zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe. Kodwa kuthe makuyobhaliswa ke kule election court ku-nomination court kwathola ukuthi kuthiwa kufuna abantu bakhokhe nge-US dollar kanti US dollar kuyona lokho okubizwa nge-official tender kumbe imali okufuneka isetshenziswe kuleli yazwe. Lokho okuyikhona sikubona ukuthi kubangelwa ukuthi yona inflation kahle iphezulu kakhulu kanti idola lase-America kuvikela ipheleleyo bese lithengwa ngo-10,000 RTGS. Okusho khona ukuthi ngalesi sikhathi izinto zizoqhubeka ziba zimbi njalo kuzokwenza ukuthi abantu bakhalaze kakhulu baphinde babaleke bazokwela South Africa ngoba phela abasanelisi ukuphila njalo kabayazi ukuyithola leyo mali yama-US dollar ukuthi benze izinto abafuna ukuthi bazone.
Siyaqonda gqirha into yokubana ngabagqatswa abangama-40 azabe bengenelela kolunyulo lokuba babe ngomongameli. Ingaba mhlambe yintoni esingayilindela kolunyulo? Into esingayilindela kulolu khetho yile ejwayelekileyo eyokuthi siyazi ukuthi uMnangagwa uzophumelela. Kanti ukuphumelela kwakhe siyazi ukuthi akusikho lokuphumelela kokuthi uzobe ekhethwe ngabantu ngoba uma ubhekisisa uChamisa uadvocate Chamisa kubukeka sengathi abantu abaningi iqembu labo bayamthanda kanti sibonile nango 2018 ukuthi abantu abaningi uma kubhekwa abantu akade bekhethe amalungu eParliament bevotele lona iqembu lika umnumzana uChamisa okukhomba khona ukuthi abantu abaningi bayameseka. Now esizokubona kusenzakala ngalesikhathi siyazi ukuthi ukhetho luzophuma imphumela ithathe kube nendlela njalo ezophekwa lokho sakuzwa ukukhulunywa nguProfessor Jonathan Moyo lo osowabaleka kwelase Zimbabwe oqashe kumbe osephephela kwelase Kenya echaza ukuthi kanti yonke leminyaka bebesenzani ukuze iqembu leZANU-PF linqobe okusho khona ukuthi into efana izokwenzakala lolu khetho nje luyenzeka siyazi ukuthi nje kuthiwe ukhetho lwenzeka ngoba kufanele lwenzeke ngemva kweminyaka emihlanu kodwa ukhetho lolu nemphumela isikhona ibekiwe nje usenqobile umnumzana uMnangagwa. Siyaqonda wena gqirha Sibanje into yokubana sinabanini baseZimbabwe abahlala nabasebenza kweli loMzantsi Afrika njengoko sele lusondela unyulo ingaba mhlawumbe bazawugoduka bayokuvota? Bakhona abaningi abazimisela ukuhamba ukuthi bayo kulolu khetho ikakhulukazi ngemva kwalokuphela kwama ZEP kuma Zimbabwe exemption permit isifiso ngoba siye sabona nakule isonto elidlule kube kukhona amarally ikakhulukazi awale qembu ele CCC elika mnumzana uChamisa ukuthi isifiso ebantwini baseZimbabwe sikhona sikhulu ukuthi bahambe bayovota ngoba lokhu begqugquzelwa yomaqembu aphikisayo ukuthi abantu kabaze bazovota ngobuningi babo ukuze kungabilula ukuthi umnumzana uMnangagwa aphinde njalo aphekele imiphumela ngoba abantu bebaningi kakhulu ngakho sithi lonyaka kakhulukazi ngoba abantu akunasiqiniseko sokuthi bazophinda bavuselele lama Zimbabwe exemption permit kubukeka sengathi abaningi bazohamba bayovota. Siyaqonda into yokubana abantu abaninzi abanethemba lokuba babe phakathi komongameli baye bahamba kaloku baya kwinkundla ephakamileyo bekhalazela lento yokuba funeke kanti bebhatalile okanye kube nezinto abazozikhupha bebona ngathi mhlawumbe lucalucalulo. Ungathi wena mhlawumbe into yokuba abantu abangabagqatswa babe kanti kunento abazikhuphayo ukuze bangenelele ungathi lonto ilungile okanye ifair ngabula mangesi? Ake ngithi mina njengelunga le-African Diaspora i-Global Network sesike sathintana bake basithinta-ke abanye banabo abahluleke ukungenela kulolu khetho bekhalaza ukuthi kambe kungadingeka yini uma nathi sibhekile eyenzakalayo kule ndaba esingahle basize ngoba becabanga ukuthi bahambe bayobika enkantolo ukuthi cha akulungile lokho. Siyabona khona ukuthi ngoba nenkantolo zakuleli yaze zingathi izinkantolo zikahulumeni ezeZANU-PF mhlawumbe kuzoba nenkinga kodwa ngokubona kwethu sibona khona ukuthi empeleni njengoba ngiye ngasho ukuthi okokuqala nje kudingakala ukuthi laba bantu abafuna ukuthi bangenele kulolu khetho bakhokhe imali ngamadola wase-America kanti idola lase-America akulona imali yokuthenga kuleli yazwe ngoba kufuneke kusetshenziswe imali yakuleli yazwe khona lokho nje okokuqala kuthi ukuthi kuyawahlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili yikho lokho ukuthi omunye nomunye umuntu unelungelo lokuthi akhethwe angenele kulolu khetho kodwa nemali ebekiwe ibukeka ukuthi isisenza ukuthi kungabi lula ukuthi abantu bangenele kukhetho lokho sokusiya kuhambe njalo kuhlukumeze amalungelo abantu awukuthi bangenelele ekhethweni okubekwe isisekela mthetho saleli yazwe. Ngokwesibili lokho kuzokwenza ukuthi uma inkantolo zikwazi ngempela ukuthi zilandele umthetho kungenza ukuthi cha nendaba le iyenza ukuthi mhlawumbe ukhetho luhlehliswe kumbe njalo makulungahlehliswe bavunyelwe ukuthi babhalise ngemali encane kumbe ngemali yaleli yazwe iRTGS ngoba iUS dollar lona nje ukuthi balithole kuleli yazwe akulula ngoba uhulumeni akanayo leyo mali namabhanki akanayo leyo mali ukuthi abantu bawathenge khona.
Sibambe ngazibini ngexesha lakho wena Gqirha Vusumzi. Lowo ke besithetha naye imbukeli ibinguye kaloku Gqirha Vusumzi Sibanda. Sichuba isikhwebu naye ngonyulo lakwilizwe elingummelwane wethu iZimbabwe. Ngoku ke masiyobhatala amatyala siyabuya ungagungqi. Siphinde ke sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele breakfast show. Sibonga kakhulu ke ngibona isimo sezulu ukuthi sime kanjani ngoba phela kubalekile mbukeli ukuthi njengoba usuphuma nje uhamba emsebenzini ube wazi ukuthi kume kanjani lapha ngaphandle. Kusebusika khona impela ishweza liyashaya akukho kulibalekela kodwa sekuyikho nje ukwazi ukuthi izinga lalo liphezulu kangakanani. Kunzima nokukhabeza ngubo kaloku. Akunzima kakhulu kodwa kumele zikhatshwe ngoba kaloku kumele kuyiwe kuyophangela. Ayikho inkomo yobuthongo. Ayikho inkomo yobuthongo. Ngiyayithanda ingxoxo yakho no Dr. Sibanda mayelana nokuyovota kwabantu baseZimbabwe osekusondela mbukeli ukuthi cha kubaleka kakhulu ukuthi behamba abantu ekakhulukazi laba abala eNingizimu Afrika because umuntu unguxoxisana nabo abaningi babo bayebasho ukuthi yazi noxolo mina ngiyafisa ukuthi sibuyele ekhaya ezweni lethu uma ngathiwa nje izinto ziyaqonda ziba right manje ngicanga ukuthi yiso lesikhathi lapho kufanele ukuthi bathathe khona ke bahambe babuyele eZimbabwe ukuze bezokwazi ukuthi bawovota izwi labo lizwakala. Ewe kaloku yenza lonto ngokuvota kodwa ke eyona nxalabo endithe ndathi ndiyayifumanisa ukuba banayo kukuba kudala sivota minyaka le angena umongameli kodwa utshintsho asiliboni. So lonto ke iye idala into yoba umuntu angabi nawo umdlandla wokuba mandisukume ndiyovota kuba kubalekile ubana okay nithembise kodwa utshintsho balubone kuba kubhlungu ukubona impilo yabo izinto ezinkulu yikho khona lokuthi bazohamba bona bawovota kodwa bazizwa babona sengazi ukuthi mase beqeda ukuvota ukuthi but bebebaningi abantu ebevotele laba abanye yindaba kungaphumelelanga bona kutheni nyani mhlambe kunobuqhophololo kuba nansi nento zobafuneke kaloku xa uzabe ungumgqatswa unemali oyibekayo banoxolo khuphi 20,000. Hayi ke asazi ukuthi iyozala inkomo neZimbabwe kodwa ke sibafisela inhlanhla mbukeli njengamanje ke selishaye ngqo ihora lesikhombisa sekuyisikhathi ukuthi sibheke ihamba phambili kuleli hora.